Desire
sea que Él nos lleve, también el Evangelio va junto con nosotros, porque Él está en nuestro corazón, Él está en nuestras vidas. Jesucristo ha dado hasta la última gota de su sangre para poder ser uno con nosotros. Solamente por Él nos encontramos aquí y podemos escuchar la palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor, vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 20. Himno número 20, cuán grande es Él. Contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el volar de las aves maravillas, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al consagrado, al cielo de esplendor, me adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vas a correr los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al canto de las aves y al volar, entona la canción. Jesucristo es nuestro Salvador. Él ha dado la vida por nosotros, ha dado la vida por su iglesia. Él con tanto amor nos ha amado. Por eso
Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios.
Tenshapam tatitoqa arrepinti señaro irpasquisto. Kau. Wale jala chuimanita wasiwa. Anira kiwa uka han wali luratanakamsa apanukuñ munkati. Ukati hichaha huma pachpataki uka han wali lurawinakha wal montonasktaha. Kunurutih diosana chekaparo taripaña uruq purinkani ukurutaki sarakipi. Humana chuimama wale qala tapata siwa. Kiwasaqa wale qala chuimanitano lup iwina kasampi. Qala chuimama chuimama wale qala Quatjani arrepinte seña munktati. Ani huchanak apanukuñ puektati. Human chuimamata upalas. Wali qala chuimanita hanira kiwa ukhan wali luratanakams apanukuñ munktati sistuwa. Ukati hichaha huma pashpatakikisi. Uka chuimasal haniwa chuimasal munaska kiwa hanwalina kaluraña. Ukahan wali lurawina wal montonas taxis toqaya. Ukaha munasiyampi pasenshampi wat diosaha irpistoha. Manakaha nanha chuimaha utkunasa wali qala chuimahaha. Naroha. Nayaha ukamburañ monte na haktua. Kunatsa nayaha naroh irpitaspa nan chuimahachihay nak monto ukamaña sapi mainej lupih wali kiskani osa mainej lupi kunat diosaq nayaj truka kipañ monpachito ko chuimasaja wali qala hani uli wasaq arrepenti señaj monktampi wali qala chuimani tawa hanira kiwa ukahan wali luratanakamsa apanukuñ munktapi ukatihi chaqa huma pashpataki ukahan wali lurawinakha wal montonastaqa kunurutih diosana chiqaparo taripañ uruqa purinkani ukurutaki sew hanipi usaqa apanukuñ munktantej chuimasanaq munaska kiwa huchanak lurañaq ukatja montonas kaktan huchanakha kunuruteja diosan chiqaparo taripay uruq purinkani ukurkam ukata akasiña utki hakawisanoja yakista aqista pistañanakana hanwal tañanakana yaqipaq chiumus usuyasipqa yukamajaya yakisiña aqsiña utkitu manakanaja kunatsu ukamapachataja amuyastati kunatsu ukamata ukha ukatja umaja wal yakista kunat yakispachataja nayahani ukunsa askirmistuit ukat sapta hani ukakiti ukahan wal tañanak utkiha ukakiti biblen khasiwa hiwasan chimas toqewa ukam aqistan yakistanqa sapa mayniruwa yosaq irpaskisto ukaja arrepentimiento puriña pao chimamaroja ukaja han wali lup ewinakamja absus ñapawa kunapacheteja humateja ukamakiut aqisiskata hanitej ukanak apaqatuka qalachim absuskata ukaja yakisiña usuña aqisiñan lamentación taqasiphañancha
kun sanshi monistu hiwasana karoja ina sapurinchi akaseña yakiseña wale kunay man hanwal añanaka Diosaja ukanaka apayan pacheti ukatawa ukama kunsa kwatati toxeja Diosana munasiña pajkunasa hani wasaja taqeskna uka moneja han uthaspati kuna pichana han akasiñanakas up monej diosa iwastakieta kuna tukham uthpacheja kunas mainej yakis pacheja akis pacheja hiwasaja munaña sarukiu hakañ munasktanja hani wachimasan azipin sinmantante kunat sapalta no kamaja ahora en ese momento usted tiene ese corazón maja anchititaja ukam chimanitawa sigue agarrando ese propio corazón verdad no según ese propio corazón sigue agarra no suelta no deja piensa que me va a ayudar piensa que eso es bueno así agarra luego sigue nuestra manera. Sí, a mí me gusta esa manera de vivir, manera de hacer eso. Pero esta mañana Dios te está hablando, hermanos, suerte. Dios está guiando, hermanos. Mirando cómo hablamos de ese hombre en el río, sigue, sí, tiene fuerza, sigue, intenta su fuerza, su manera. Tiene que dejar, mejores. Entrar adentro agua, luego ya sigue ahogando. Así, esperando Dios ahora. Entonces un Salvador entra fácilmente, luego ya rescata, da vida, da toda la necesidad, da para que recupere, para que tenga la vida, para que viva felizmente. Todo ya está preparado. Taqikunasa waqt etaqis kupaq umankas kakiwa aman papi muni mistuña ukahaqa suyaskiwa upaha hanch amani khanyapa ukaha amuit upaq uintiwa waistita ko umat yanap ita saw arnaqas mahan wal haqita unaruhan yanap istati yanap ite aka umat absutay hadukam akawina kasan khamawa dati turumaitana may munas kaktano chamaksampe mistay Dios yanap itay kitis yanap itan nakiwas toa upah munas kakimisunya amuy pa na luri chama pampimun kumarokhani Dios akpuit kit yanap tanya kun khamsa ukam chama pampi qaywisis kipan haqaqnisan tatitu pal khayskisto arrepintisiña sawa kunat arrepintisiña saha kun khamsa hiwasan hakawisan akhanwalik ukanakat arrepintisiña ma chimasaq qala Apocalipsis capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8 añan. Ukampisan iyaw sirinaka, uñi sirinaka, ta haqe hiway irinaka, wacho hucha sanaqarinaka, la qasirinaka ari diosaro yupay chirinaka taqi ari sirinaka ampisti nia qotaro haqontatap haniwa kaukanti asufrinti naki ukaru ukasti pairi hiwawiwa
Apocalipsis capítulo 21, verso 8 a muy esto. Kitis ukaroh mantanaja, asubrimpi ninam akiriroja, kunas ukaninaja, kunasa uka infierno ukaja, uka wiñayt akasiña. Anchita kwa hanchinitawa, wali suma hanchi, yaqepaste, wali duro, yaqepastot, yaqepak moroq o yaqepak cuadrado, uka hanchinpeja, Compech macatas mat alaj pacheroja, película inhaptate, mais 100 kilómetros, mai mot apaski igual, jalas que kunas kamachi, uka ajanoch liwech tirpachao. Kun hamsa alaj pacherojum akama hanchisa makatsnach wale halta ñepajo. Uka hanchisa aguantas pati. Kun hamsa alaj pacher makatas paja, hane puede xnati. Biblit asanaja sistua. Uka hanchija transformasineo, se jaya truca kiptaneo. Kun hams truca kiptan. Handewa nyusant kanet. Hanihiu kanet. Wiñean suñe patak. Uka hanchimpi. Uka khespiesin katoja. Alaj pacheru makate. Kuna jamaina salvación katoki ukaja ukalago ukaja azufre pininam de akki ukarumantane wiñaya akaski walilla kisiña akasiña ukaja ninampe azufrimpe ukatoqaña ukasti hanu karumanakaj mantaphampi Bibliam yatichisto han amparamateja huchilurchija kuchaqam hanu kanina asubrim akki ukaruk mantamtis kiti sukar manteja han yaw sirinaka uñisi sirinaka haqi hiwairanaka wacho kuchan sarna qirinaka laiqa sirinaka ari Dios anakar yupay chirinaka ari siri nakampisti nina qotaro hakontata andiwa kaukanti asubrimpi nakaski ukaru ukasti payir hiwawiwas ukaja paecha sirinaka kunsurap hanu panaka hormikario naka laiqa sirinaka haqi wayrinak ukaha paechisi kunatsa ukarman pachanu paechasirinaka ninampi asubhim akhi ukaroja kunsa incrédulo nakahluda tainaja kunatsa ukarman pachaja cobarde naka segaya paechasirinaka seo homicidanaka sarakipi, fornicariunaka sarakipi, idoletranaka sarakipi. Han yao sirinaka sakaya, unisirinaka sakaya, taki hiwairinaka, dichena uistaski. Kitis walehan waleha. Wacho huchilurinaka, la qasirinaka, ari Dios ari paichirinaka. Kuanakaja infierno no saraphan. Dios at maihau Dios atakeja. Kunatsa handia o sirinaka spacha. Unisi sirinaka spacha. Pacha sirinaka spacha. Saraja hanumah yakisimti. Wawani yatawa sano a Dios. Amén, aleluya, sañepano. Ukatja, ampe tiempo pasas can, nachtai kartu. Aunque jaraki upas. Kun jamás abuelo na kahap tanich amanehap. Kama upah amoy hanewani kate, amoy upampe kam lupina saraja.
Ukathan Dios anarup istasat ani upah mong istakante. Wawaniya tao situa pero ukat kurslup insaraha. Wawanini tanicha. Hani wawani kiristi. Taikahtu asano. Hani upah yaoskante. Nagtaika kasi hani wawani kter kunanisa. Kamsitanisa hakeha. Hani wawan warmishitane haya sano. Kamachasa san saraha. Ukama usano. Kuna uka lup iwipaha. Uka hakena lup iwipawa. Uka agaraha tawa kauskiwa. Uka wawaniskas pawa. Hupampi ikispa. Ukatha wawanispawa. Hayu kam lup in saraha. Wawanispa tanich. Wawanispawa. Ukama amuyupanha hupah lupin. Ukatha esposo humaha esclava hamp ikim ukat wawaniyataw. Ukat desinche uthan. Ukat esposo para esclava pampikiam. Ukatawa wawah naset Ismael satanwa. Ukaw nasina. Sarasti ukat arunak istasaha hani yauskampi. Payecha sira warminwa. Hani yausirinwa. Naya Diosak wawaniyataw situa hani wawanikiris. Naya han wawachigwadnitu asano. Dios hani puet kati. Dios humach amanita perna hani puet kati sano. Kwa pachesir han yausir warmino. Kot hupa amuyo pampiwa haktana. Matawakuno agaraha walich amaniskam. Ukatawa Ismael opaha nasina. Kunats han waleha lup iwinakak mitsu. Han wali lura winaka chimasat mitsu. Hanuita turiya wasapkiti. Hiwasaha kun slurtanha. Kun amuenak sampi ludain montanha. Kaukats mitsu ha. Paecha señata. Han iya wasirita sata. Sara wawaniyataw siu Diosa. Soit amsio. Hani upah mung puit kante sueña. Nachtaikaktu asanwa. Hani puit kat na wawaninha. Ni Diosa narak wawachurkitas pati sano. Uka pache siñapatua. Hucha lurarakeha saraha. Maisaru saranuko ukam lup isaha. Hiwasati ukam lup inyaneha. Maisaru saranuko reksnaha. Uka hani yawsirinakaha. Hani utatituri yawsapkiti. Ukataw pache sipje. Ukatawa huchar puripje. Ukama Biblia hayatichisto. San Marcos Qelqata Taqtapanyani. Capítulo 11. Versículo 24. San Marcos 11, 24. Ukati sapsmaha. Take kunateja Diosat yaosanyampi. Maib hataha. Katukap smawa. Katukap hasmawa. Ukamaha. Ukaha ukamaniwa. Ukati sapsmaha. Take kuntej Diosat yaosanyampi. Maib hataha. Katukap hasmawa. Ukamaha. Ukaha ukamaniwa saraki. Tatituja wal munisto churaña. Yaqepaja katoqewa yaqepasti ani katoq karakiti. Kuatja upaj walisuma ofrende upaja walisuma yaosañaniwa iglesia rosan falta saosari ayukam lup epjeja. Ukatao Dios ajupar esa pjeo. Ani uka hilataj iglesia sarkiti. Ani ufrantkis ni 10 karakis. Hani wals upah atient karakit ukat orachkana pan iskit sapkheu. Hani ukatakiti. Ukati sapsmaha. Taki kuntik Diosat yaosanyampi. Maeb hataha.
katoqa pasmawa ukamaha ukaha ukamaniwa Diosaq walmuni yanapaña hiwasaruqa kunat hiwasahan katoq pachiatanqa kunat san katoq tanqa wal haqinakawa churunaka Diosaruq yawsapqiwa Diosar yawstati nayaq yawstuwasapqi huchanito tumaqa na huchanito wasiwa Iglesia Santati kurs maitaq Diosat perdón naq maitqa huchanakajat huchajat ampasht'ita sistuwa ukatqa mayita arnaqasitaq Diosaqa perdonan tani chichurani wasiwa ukatpi sapsmaqa taqi kuntiq Diosat yawsañanpi mayapqataqa katuqa phasmawa ukamqa ukaha ukamani wasi kunsa yawsapqañamaqa kunti mayiptaqa kuntiq kriptaqa ukatoqa phat taqi kuntiq mayiptaqa ukha churituwa saraqa oratanaw na wawachasinmunta wawita ninmunta na wali hilir warmiq na estirilato hani wawachir warnitu hani puetu wawachasimi Diosaq taqikun luraspa nayaq yawstu humaq puetate churitasma humaq ukat yawsaspaqa saraqa yawsaspaqa hani asqarkanit hani esclava para hunch'uk kaspati Diosaq nara wawanit kunats nayaq lupisqa esposo hampi ikispa piensasqa hani wa Diosaq churitani wasiyaspa mayanpi may lit'apqañani Marcos capítulo 11, 24 it'apqañani ukatpi sapsmaqa taqi kuntiq Diosat yawsañanpi mayipqataqa katuqa phasmawa ukamqa ukaha ukamaniwa sare may ñakit ora ñasawa yawsañasarakiwa Diosaqa taqikuna churistani wasar kun hamtiqa mayktanaqa perdón mayipqaqa kam perdón maysaqa huchanakapatqa tatituq ist'iwa upaqa pawaran qhipaqa masapayuqapkitan Jesucristo upa tatit Jesucristo taqpa chuchanakas q'umachiwayqistu taqi mayniro huchanaka apaqawayqistu kuatqa mayniqa ukaruq yawsiti yaqhipanakaqa hani yawsapkiti ukataw chuymapan hani utkiti huchat ampachaysiña ukatqa perdón saskakiwan tatit Jesucristo wiñansi wiñaypataki huchas apaqawayqistu ichaqa perdón maisqa ñakis waktasqakiti hani yawsata playku maisqakiqa Romanos qillqata capítulo 10 taqtasipqañani Romanos capítulo 10 versículo 9 leit'apqañani lakaman piteqa Jesús aruqa tatitu sataqa ukata chuymamansti yawsarakita Diosaqa hiwatanak taypita haktatapa ukaqa qhispiyatayatawa siwan lakaman pita Jesús aruq tatituwa sataqa ukat chuymamansti yawsarakita Diosaqa hiwatanak taypita haktatapqa ukaqa qhispiyatayatawa sistuqa Kiwasaqa haqina karuqa yanaptasna yawsta qhispiyatatan ukatqa tatituq bendicionanak churistaniwa paqa amuyt aystu kunham qhispiyatas lakamanpita Jesús aruq tatitu sataqa
ukachuimamanste yaw sarakita Diosa hiwatanak taipita hakta tapja ukaja qespia tayatawa Chuimamanpi yaw sañaja Diosampe katokata ñatakeja la kamaste arsuñawa Jesucristo qespia tañatakeja Chuimamanpiwa yaw sañaja sejaya Diosampe katokata ñatakeja la kamampiste arsuñawa Jesucristuna qespiyata ñatakeja tatit Jesucristo hiwatayna cruzana kunata que hiwataynaqa hiwasan huchanakas layku hupajani huchanikante kunats hiwawaye cruzanqa wilapartasisaqa hiwasan hanwari lurawisata huchanakas layku pa hiwawaytana watqa kiwiwa ukatqa pa kimsurutqa haktawarakiwa kunats haktpachanqa humaja taq huchanakasat poqtawayje huchanakas omashta wayjestu perdona wayjestuwa kitinakate uka aruriyaw sapke uka lurawi paroja tatit Jesus aw qespira jaja seja ukat nan dueño jawa upa qespira nayaw sirviñaja aniw nairjam hakjati upataki hakjat hanchijat haniwas jat hanchijaroj sataja lupiwi hampi hanchi hampiha huchararawa pero naya hani ukariyawas jati tatit Jesusan aruna kapariyawas jak sistana ukaja arstanwa yawsarakta lakamanpite Jesus aroj tatitu sataja ukakchima manste yawsarakita Diosaja hiwatanak taipit hakta tapja ukaja qespia tayatawasi Chuimamanpiwa yawasañaja ukat Diosampi katokatañatakeja lakamanpiste arsuñawa Jesucristuna qespiyasi ñatakeja Chuimamanpiwa yawasañaja yaqepanakatak haneja Diosamakiteja humapashpaqa Diosanitaja taqene arsuñmanaptate tatitua qespiri saqa tatitus Diosa saqa hiwasaq yawsañasawa pulsan shimuna Chuimamanpiwa yawsañaqa Diosampi katokatañatakeja lakamanpiste arsuñawa Jesucristo qespi yatañatakeja siwa nayaja q'arisi thanich q'arisiqa huchilura thanich lurkaq tatitumayataja kitisa ukha sumchiqashtaspaqa humakiti lup'imanqa ch'amamanpiqa hucharipurkasmaqa nayaja tatit Jesucristo k'ampito sanchis munkasma ukamawa naja estudiar thanich estudiaqsistaqa kasarasi thanich kasarasiqsisaqa lura thanich akluraq sara thanich charaq huparis t'añasawa tatit Dios umanan dueño hataq umaqmunistawa irpitay yatixt'itay humay nayaruqa subirtnaq t'asita munañamaqkunqa masa ukhamarqam nayatiq lup'iwi qam lurañmuntqa aynasht'ku haniw luwaqt'eñ puedqtisasi nayapash dueño nayatu ichaqa haniwnaq dueño ichaq humawnan Diosaqataq sasin arsuñani ukawalaskiqa Chuimamanpiqa yawsataqa Diosampi katokatañatakeja lakamanpista arsuñawa Jesucristo qespiriqataq ukatqa haktawayuqa huchanakas q'umasht'awaysto perdón t'awaysto wasuru hichuru hutkan ukuruna kampachata hiwañkama tatito q'al huchqa q'umasht'awayqisto
Huchra omachawaisto. Ukatra kimsurut haktawayo. Ukaru yausañasaja. Yausaptua. Yausaptati. Ya chaka arsupja. Nayak yaustua. Tatit Jesús aja, nayan yosajawa. Tatit hiu kaja. Al huchana katapach como estaba tu pagawa. Paja haktawa jaja, ukaja, huchaja, ukaru tukusuay. Manaka arsupjas matukamaja. Ya, kimsa. Maya, paya, kimsa. Tatito. Tatit Jesús aja, yo sajawa. Hupaja, cruzan hiwoyi, hupaja ktawara kiwo, huchana kaja, o maistaway. Amoy aptati. Tatitoa nan Dios ajaja Jesucristo. Jesús aja nan Dios ajawa cruzan hiwawaye ukat haktawara kiwa ukana huchana kaja alqomashtawa chaja qespiata actua waliki khaya Tatit Jesús aja, nayan Dios ajawa. Jesús aja, cruzan hiwawaye. Ukatja haktawara kiwa. Ukatua naro huchanaka qalq umashtawa ejetum. Chaja, qespiata actua. O machata actua. Hani huchani tanti nikitisa. Ukam yaw sapkhanyanta qimaynitsa kuata la kamampeja arsuñamawa yaw sañamarke chimamampeja kuatja oracionanja yaw sañawa walja qanakawa kuatja maipjewa orapjewa kuat maipjewa chimapansta yaw sapkite kuata pachiseñutji upaja upa amuyupampike ukhawakt enmune ukatja chimaraj wali som uishtaymune kuma agar warmej kamyatichanja saraja uka uishtayana ukat upaj yakita ikhatas upapacha huchanchas ukamanwa kun hamtiwa sajchej artanja tatituwa nanja yosajaja tueño jata chatuksaraja Human nayar apnaqeta ch'amamampi irpita hani sapakej puetkte humaja irpitay hakawejana familia hatay pinsa hani wawana kharusi irpañaj na puet pero humay irpa matrimonio rusa familia pachar irpa pjeta tatito humataw nayan dueño jaja sasinaw hiwasaja mahisuñasaja tatit Jesucristo hiwataynawa wajaktawara kitana kun sanshmo munitua qespiara kitua Lead apsnati chimamampiqa yawasañaja yosampi katoqatañatakiqa la campiste arsuñawa Jesucristo gestía taña tequeja. Chumampeja y aosañaja. Diosante catocataña tequeja. La campiste arsuñawa Jesucristo gestía siña tequeja. Haneo la caña paquite. Chumasana. Chimampi y sañaja, ya te chisto, acá Romanos capítulo
tatituwa nan awkiqa Komani utatito sanyasawa Latituja nahiaustua sañasa cuatro bendición ja waqt estaniwa akachima sana manaka hani chima man munk yausstati am khama kan hamot ilhama kitsata ukha nahyakta tsata ha neha yakta tua wali preocupación ani tu khama la kamat mitsunu ukha ani ukha wali kanete chima manti yo sañanaja sistohaya Dios ampe kato katanya te Dios sumahnar munistawa yanap itaya ukan wal tawit itaya upaha pokaniwa apsit lakamate arsutaha uka arsuta marhamau upahlura rakineha ambueta natak amhamaki usataha kampuni nakyakitato como la cama pequeña ani uyawskati ani chima man pequeñastat ukha ya tinya sawa amuit enya sawa kun ham sama yatta alak pacher makatat invierno saran kunam yatta umaha sarasmo alak pacher munstaha saradakismowa ukha ninam pe asubrim akki ukar la cama peqa archita hanit yawsktat uyawstacha Amén. Taqihilanaka, kuyakanaka. Ora pkhanyani, mae pkhanyani, chima sampeqa ya usarakinyani. Taqi kunasa kupo askisht askani, kupo amanchaskistani. Akakamawa hi wasaqa aruna kampi tukt'eqanyani. Ora pkhanyani. Yesauqueja, acá alhuatanaja, leit au apto, Efesios capítulo 2. Su payaja, con eman han lup ewinak uskuntisto. Ukat hakaisto, wali huchana carpuriasa. Nanaka amuesaja, amuyenak hariausasaja, y chistani sumhai sarchisistan, hani ukamakit. Su payak alsa kapret nanakaro. Nanakan muna niya nakaklura yung mga takit. Kat hay na stapto. Takasipto. Diyos mío, umawat nanaki Jesu Cristo akawara karkutak. Kat hucha nakakal kumastawa kapres. Kat hiwaway taw krusana. Kat hakta saka. Nanakaroha. Wali sumak kumaptayo apres. Kat taw kaspiasin katokapta. Wila mampiw poktaway taktatay. Aniu chakuchanip te omacheta haptu justo askichiqa haptu tatay aniu chamasa hampikiti ni irnaqata hampikit anu kasti waqt awi mampiki utatit ukataw mun Jesucristo muna siñama Efesios siwa nanakaja tatitun waqt awi toqewa qispiatatan siwa taqe qawqaniti yawsapki ukanakaja tatit Jesucristo He wasn't dueño saja, upahuchanakas alqomash wa gesto, gespia wa gest evangelio aruna kanu kamiatichis. Kat ampi wasaja, kananchas kenya sakiwa arunakas tatitun aruna kapah. Tatitu Jesucristo na muna sinya pakatoka panyani. He was muniwa, takamainisa, ampi upanaka kanancha kanya pataki. Tuas paspechas kumaraki. Kamawa Dios pagarás matatito. Jesucristo en su tipjaro. Amén.